U Vršcu je i ove godine tokom avgusta organizovano sportsko leto. Za ovaj vikend planiran je turnir u basketu koji će se održati na trgu Svetog Teodora Vršačkog kod Krsta. Tamo se nalazi naša dopisnica Danijela Korać. Danijela, reci nam kada i po kojim pravilima će biti održan ovaj turnir? Tako je, kao što ste rekli, u okviru već tradicionalne manifestacije Vršačko sportsko leto 13., 14. i 15. Avgusta biće održan turnir u basketu i to po pravilima FIBA, ali nešto više o samoj organizaciji i pripremama koje su već u toku. Reći će nam Marko Rašić, član Gradskog veća za omladinu i sport. Marko, dobrodošli u jutarnji program RTV-a. Na samom početku recite nam kako teku pripreme, kada se očekuje već postavljanje terena. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kako ste već rekli, danas već nam stiže teren, tako da u okviru Vršačkog sportskog leta ovog vikenda u našem gradu održava se turnir u basketu, 3x3 basketu koji se igra po FIBA-inim pravilima. Ono što moramo napomenuti je da je učešće i prijave totalno besplatno i prijave se mogu vršiti u prostorima Sportskog saveza i na već pomenute brojeve, tačnije istaknute brojeve telefona. I ono što je najvažnije jeste da svaka ekipa može prijaviti maksimum do 4 igrača. S obzirom da su evo i basketaši nedavno na olimpijskim igrama ostvarili sjajan uspeh, ali da je Vršac grad košarke, da li očekujete s tim u vezi možda i veći broj ekipa nego do sada? Pa upravo to. Naši sugrađani svakako vole da kažu da je Vršac grad košarke i eto, ovi naši basketaši su upravo s olimpijskih igara i doneli jedno odličje i ja mislim da je to dovoljan preduslov da stvarno ovaj naš turnir uspe u velikoj meri. Turnir će biti održan u popodnevnim i večernjim satima? Popodnevnim i večernjim časovima, zato što sve radimo jer su zaista velike vrućine i eto, sve napore ulažemo da negde od 18 krene, pa da to potraje do kasno noći. Svakako su dobrodošli navijači kojih ima stvarno u velikoj meri kada je u pitanju sporta u našem gradu. Pa evo, iskoristit ću ovu priliku da pozovem sve svoje sugrađane što naravno da se prijave i učestvuju na turniru, a i naravno da dođu i da gledaju i uživaju u sportu. Ovom prilikom pozivamo i lepši deo tačnije naše sugrađanke koje mogu prisustvovati zumbi, je li tako, istoga dana? U subotu da, imat ćemo prvi master klas u zumbi, tako da stvarno iskoristit ćemo, dobro ste rekli, ovu priliku da pozovemo sve naše sugrađanke da subotnje popodne provedu sa nama i zumbaju. Što se tiče ostalih manifestacija, šta je do sada sve, kažemo što je održano, zaista veliki i bogat program je pripremljen i ove godine. Imali smo turnir u malom fudbalu koji je zaista odlično prošao, prijavljen jako veliki broj ekipa. Nakon toga imali smo sportske dane u Uljmi, jer nam je zaista jako važno kako razvijanje sporta u gradu, tako nam isto važno razvijanje sporta u naseljenim mestima. Nakon toga imali smo državno prvenstvo u akvatlonu koji je zaista privuklo jako veliki broj naših sugrađana i ono što je najvažnije, imali smo dosta veliki broj naših sugrađana koji su učestvovali u samoj trci. Tu su bili, nakon toga bili su trenizi na otvorenom, već smo pomenuli zumbu i ono što nas svakako očekuje jeste već sledećeg vikenda turnir u beach voleju i car styling i pripremamo jedno veliko iznenađenje za zatvaranje Vršačkog sportskog leta, ali to ćemo tek pomenuti u nekom budućem periodu. Znači, s tim u vezi samo još jedan da pozovemo i pomenemo, dakle da ono prvo što nas očekuje jeste svakog turnir u basketu, tako već za 2 dana. Tako je, turnir u basketu, 3x3 basket, eto, dođite da se družimo i da se takmičimo i uživamo u sportu. Hvala vam puno na ovim informacijama. Ja pozivam i vaše gledalce naravno da dođu u Vršac, da se prijave za ovaj turnir, s obzirom da to mogu učiniti ne samo sugrađani, već i, da kažem, ljubitelji košarke i basketa, tačnije 3x3. Milenka neću pozvati s obzirom da je i sam rekao da se više ne odaziva našim pozivima, ali eto, ukoliko baš voli košarku, eto, izazove, može slobodno da dođe i da se okuša i u ovoj vrsti sporta. Studio. Ne, ja se, u stvari ne, ono što je suština što mi ne ispunimo taj poziv, znaš, a nije sad baš u stvari, odazovem se, ja možda dođem na pola puta, pa onda se vratim, jer tu na tih pola puta ima možda nekih drugih obaveza. Ali doći ćemo na basket, evo doći ćemo na basket. Hoćeš ti da budeš sa nama u ekipi? Evo nam 3x3. Idealna prilika. Evo nam 3x3. Ti, Teodora i ja. Da budemo jedna ekipa. Ako bude Teodora. Ti, Teodora i ja. To je to. Slobodno, može. Eto. Pa nemoj da... Odlično, pao je dogovor. U petak 13.
Petak 13. Vršac, Južni Banat, 33, prijavi tamo ekipu i ako treba neka kotizacija da se plati, reci mi smo televizija. Da. Ne mora baš.